Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jamming wabarakatuh. di Palestina dari Kandar Ridwan Sau. Iya. Lagu ini sangat saya idolakan karena lagu ini kenangan saya. Iya, nanti saya upload di Instagram. Kasih lihat Kidang Ridwan Sau. Nah, Nia salang nu mangurangi nu eroan kanyame biasa ta jore mintu nu kasuma lompo paem pangaingku rewasa nu masa lalang naku sage amatikna jekne matanu jore mintu nu mapirau belami pae mangerang simpu rita lasakna sabak gauku longku salang jameng lembari ke lompoan te aku kana sarena kana iri kodong jameng iri parisina lembairi salah sana oh karae ku malompoa kere mae ki bolite neku panyale ori pamuno simpung rita lasaku sedihnya itu muka Kabela betul-betul menghayati Niat jatuh salah. Nu eroan kanyame. tanpa itu kita bilang saya tidak dengar. rewasa nu mesasa lalang naku sage amatina jek nikmatan nu jore mintu nu mapirau belami pae mangerang simpung rita lasana sabak gauku Lengku salang jamin lembang wika lompoana ya kokana saremuna kana miri kodong jameng iri risikna lembairi sana oh karai
neku panyaleori pamuno simpung rita lasaku. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kabar Tuhan. Oke, sama-sama. Ciptaan Anda hebat. Memang nanti Saya salut sama disampaikan. Anda. Oke.